Bishop Abugambira harikanye Shema Ministries International homurukanye Shema Itendero Kagango Division Shema Municipality ahamukoro go kushabira no kwasira beji abayeni bagaruka yishemera abo atamu ya kabiri Hamiro Samugenyi, General Overseer Kanyina Shema Ministries International, arabwira beje kwetantara group simbi kandi yabashaba gutosha okushaba ruhanga. Obusinguzi n'obwitu twamanyira kuyitu. Obusinguzi n'obwitu twayecureza hansi. Obusinguzi n'obwitu twamanya background zitu. Abana mbawunguki Mzabya siwoshi boda yewa ko muzukuru musiture muzukuru ne wali genda wali jukira jajja yankola bakuyita kucicira audi kole ni nyankolo kusura okucicira okwetori hanga lyona abeje nibija kuhumuruka uruko banzoru wamashimiro ga primary hamwe na senior omugandi obusiriyo mucyanga cya Bushenye mpango abatuwe mu rucamuhunga Bushenyi basimbira bunyambabazi Boniface Tugume ahubwo kubahwera kurwanisa kizibu cyo mwiruma ahirwaro ryabe ryaswaza nasima munonga ababantabije kuturonkingira amashanyarazi aho kubahabiye mihaba hino mwirima wonje kuzariraho warundi cyo gukora kimuburira mwintu washemerwa munonga abo bateraho amashanyarazi babakaza imbazara bazaro mwirima no mwe batinaho bazacamunga bagenda nabigerecho mwenu cyaba kirungi naye bare munonga nasemerwa munonga kora barita amashanyarazi ngweno nagira nta nahweza nanyo nayaka abo kuba government bene tugira ngo kureta amashanyarazi iburakarita mwe koremo muri konka muri yo business still mwina kumucicu mukoraho cyo kubongeza hantase yanyu then mushabeze sente bakuzubahereza then mugarike mukonsena na PDM parish development model miyo sente zemyogezo nazo muziriyo nizanyu muzikozese ahabwe inshonga hano ya imotoka z'abantu ho zikorara abo kujya mutwineho umuserikara arukuma kunkana we nari yavunkeke mbene tusima ahabo kuteka ukabasa kumanya twazi herese center na yebire y'inekizibeki ndikusima mukama witu kansara wo muruka gwa Swazi homtawno kanso ya Chamuhunga Aisha ko mujuni asimero mwami Boniface Tugume ahubwo kubirukanjira kubahwera cyabona abanyundi yamfemeringo munga karantwaka ekintu kirungi twatebe tugezaho kwiza omukanso twakitenze kwiza gukora ki minister yiza tukarokinga amasanyazi gakaka kibikirigo mu plan yo kwiza gukorwa Gashaka Mike Twachire na Abraham Muganza.